Ansyahan nga pulong. Amay, pasaylo ahira, kay diri hira maaram, han ira ginbubuhat. Jesus tinamod, tikang hakrus, kahuman, han pagraysangan haiya, habot nga hinduha nga mga kriminal. Hinkit aniya, an mga sundalo, nga nagbiay-biay, naghampak, og nagpakuri haiya, og nagraysang pala haiya, hakrus. Bangin nga ni, na hinunumdum hiya, han mga naghusgar haiya, Herakayafas, nga nanlabaw nga mga kapadian, han Sanhedrin. Maaram hi Pilato, nga igintubyan hiya nga da haiya, tungod hinkaawa. Diri baliwat hi Jesus, naguhunahuna, han iya mga apostol, og mga kaupod-upod, nga binaya haiya. Kan San Pedro, nga nagdiwara haiya, hin makatulo. Han mga tawo, nga hapira pala kaadlaw, nga naglabay, nagdayaw haiya, didahan iya pagsulod ha Jerusalem. Ngan kahuman hini nga mga adlaw, nangugliat, nga igraysang hiya hakrus. Diri baliwat, naguhunahuna hiya haaton, nga hadlaw-adlaw, ningangalimot kita, didahan aton kinabuhi, haiya. Nasina ba hiya, haaton, waray. Kay haluyo, han iya mga kasakitan, halawas, nangingibabaw, an iya gugma, og nangangamuyo hiya, ngadtuhan iya amay, nga pasayloon kita. Amay, pasaylo ahira, kay diri hira maaram, han ira ginbubuhat. Pinangaro ni Jesus han amay, nga pasayloon kita, kundi pinaagila han iya ngahaw sakripisyo hakrus, nga an mga tawo mapapasaylo. Tubtob ha katapusan nga mga oras, dinhi ha kalibutan, iginpapasangyaw ni Jesus ang pagpasaylo. Nagtutdo hiya, hin pagpasaylo, didahan pagampo han amay namon. Pasaylo a kami, han amon mga sala, sugad nga nagpapasaylo kami, han nakasala haamon. Hapagpakiana ni San Pedro, kung makakapira kita magpapasaylo, Jesus binaton nga makapituan katagpito. Ginpapasaylo ni Jesus, an paralitiko ha Kapernaum, an makasasalang nga babayi, nga nagdihog haiya, didahan balay ni Simon, nga Pariseo, an babayi nga hinsakban, nga nakikighilawas, handiri niya bana, kaangayan unta nga pagbatoon. Didahan pagtukurahan santos nga Eucharistia, didahan katapusan nga panihapon, Jesus nagsiring haira, nga uminom han kupa, inom kamo nga tanan hini, kay amo ini an akon dugo, han ginsaaran, ngay guula tungod han nga tanan nga mga tawo, basi mapasaylo an mga sala. O bisan kahuman
han iya pagkabanhaw, an iya siyahan nga buhat, amo an pagsugo, han iya mga tinunan hin pagpasaylo. Karawata an Espiritu Santo, kun hino an iyo pasayloon, haira mga sala, pasasayloon man didto halangit. Ang diri ninyo pasayloon, diri man liwat, pasasayloon didto halangit. Ini nga mga pulong han aton Ginoo, diri la para han iya mga tinunan hadto nga mga panahon, kundi para gihapon ha aton nga tanan nga panahon. Sanglit ginaagda kita, magpasaylo kita, sugad nga aton langit nun nga amay, nagpapasaylo man ha aton.